Ne vidi se. Samo ovo ispravako. I krećemo. I 10 ljudi danas ćemo pokazivati album sa super sličicama i tako dalje. Kao što vidite, tu je Sergio Ramos i tako dalje. Idemo dalje, vidite ništa tu nema posebno. Teramo dalje. Carlos Tevez, kako što vidite. River Plate. Ovo moja sestra pokazuje album. Vidite ovi crnci iz Goritijanca, kako su oni loši, jer ovaj zlatni, njega sam dobio. I ovog Pedersena sam dobio, tako zove igrača, kojima? Čega dalje? Ove je crneni. Čudo Bože da su ovi napadači crni, nisam znao za njih. Vidite. I Wayne Rooney, zlatni. Ovdje je Messi i Suarez. Gdje da ovdje imam Suareza? Ovdje Bale i Rodriguez. Partizanovci ovdje, slabo tu partizanovaca imamo. Dobro, skupit ćemo i to. Ovdje vam i tako neki levi. Vidite, Madanda i ovi. Ibrahimović, običan, Di Marija i tako ta govna. Zlatni Robben i ovdje ovi. Vidite Marko Voice ili Voice, što bi rekao moj drug Dule. Tu je Aubameyang, tako dalje. I svi što je ok, dobro, lista je dalje Dragana. Luka Milivojević, bla bla bla. Paul Pogba zlatni, njega sam dobio. Isto dobar igrač. Lista je, lista je. Carlos Bacca, i njega sam dobio. Lista je dalje Dragana, lista i dalje, još dalje, lista sam. Vidite ovaj Šone. I to je to. Bahimi. Nema ništa posebnog ni kod Zenita. Tako dalje, nemoj sam pogledao. Dragana lista i dalje. Ivan Alonso i tako dalje. To je to za današnju epizodu, vidimo se u sljedećoj. Ćao!